Da kajing sngo sarong halor ka namat kaburom balwanra da kinongnya bicycle kajela. Kariboy District Cycling Association. Henin kamit kala padang burom ikisan ngut kinongnya bicycle jong kajela. Hadin miklawan pai sya kajela. Badi ukur takma na ka 20th National MTB Championship. Balalong na duka arpa pra duka laipoy trik lebar ajar posau. Hapan Shkula Haryana. Balapan long dak Haryana Cycling Association. Kabaha po ka Cycling Federation of India. Ya kita kinongnya cycle kajela lapdang burom da ka RBCA hanong po. Hapo kajing lam uba mi pliu alang General Secretary lembar kirkor angkat ki momentos kum kada kajing akan mau halor kajing la jongki bane kun bha ha kate kajing kop nya cycle kite kinong nya cycle bakruk takma na kate lempung ki kentu usamla Aaron O'Neil Karpuri baliyo kur tamaksiar baru taito CH Marak balkur takma rupa usamla Kevin Lengdo uyo bankur artli ki takma rupa ulam bormi pawa balawan basan baru Fabian Kalait balawan bahanyo kalong ru kajing kemen kebakrau baar mun apdeng kite kinong shimenta haka tiga lempung kila syajet balai shimenta syabar kari haka Asian Continental MTB Championship kaban salong hobna Jemang mentau senam hari Malaysia. Riboy badminton cycling association ni priang sobha ya kini ki kun samla ki jongi ki ba yashim menta haka tuen haka arpo national MBT championship ke bolong Haryana kidon ki kun samla jongi ki bayo gold medal silver medal bat kidon ru ki kun samla jongi ki ba syajet beneshim menta haka international level ke salong ke Malaysia tengi nak liang juga Riboy cycling association ni priang sobha ya pi tapi saya kejela kejongi tapi lawan rak ikan nam keburom perlu ngi kum kedak kejong kejing sukmen bat kejing wan rak jopi ikan nam keburom ya kejela hi bro kowe idon kato kene ki momentos ki ba ikwa banai kum kedak kejong kejing sungu bat kejing prisul susu ya pi pindang pristom wan rak ikan nam keburom ya kejela kejongi bat kam tame ikan kesem kejong pi hi mishbu nah kau ngai ko yo blai padang kan lat bangi bro inti dengan inti jongi jong ai play ka MCA ba ai kalat community kini ki play kalat kini kena banyak le khang de ka Haryana 20 MTB Championship ka tunjing jang ka jing la kai kena kala long top sha ka kena jongi ka kala persiang sha dok dayo ya ki medal ya ki hot bon ki state per hapo agar jongi ki awan chimenta sekemen like play ki rider jongi si minta baki layak wan rak yang medal rak kanam kebrom jangka state jongi bat kunjung ika session hi bak kobe bat sekemen ro ki jung lak syajet ban lek si minta ke international selang tempat Malaysia di tengtai berisma Jibun hi ba ngai yo kalat bende ke national kemudian kong ngai ngo you play ba dan kat bernga nikah dia kecama aduh besok setiap kunjung benda kai kunjung naik kublai ke association jengi ke Megala Cycling Association kemudian kat berni kapor kunjung bawa kat berni ketika bugar kombat jengi karkom ai ka hospitality jengi setiap kunjung masuk kemen setiap sibul ben berni ke jing job ka ngayo ka goal setiap macam benikong kunjung masuk kemen sibul ban bakilajit ro baki orang Malaysia kijit ban Malaysia argut nangi di ai khublai ya baro ki be jodan kat barnga imei pa jang aru ni yang bahing basam kunjur bor perlok jang ba jodan kat barnga kapor ba dan kat bam ki bam ju ino yang abad yang ni baro okey tan kata hi khublai shibun ya baro kalong challenging hot kalong number ka karkom nak kajung kade ka downhill category kade banot na bon ki mau long kimlong ki bas kabru ki long loose rocks nata ka long ka baraf ki ka karkomnya kacaka bang nyaru kamde ka basuk kade kwa jari bang number ni hap compete berkiwe bajio ini ki national na pudi na Maharashtra na Himachal kibun na kaleng number owe kari kiwan nakajang kebun bangi happy compete kalong ka bae hi